abakunzi ba STV. Yo! Sindi sire ko tumusanga. Ariko hari umutipe na telefone arambwira ati beste ebana ndabona umuntu hejya nta muntu ubona ndasina ko ingo tugende ni wenyene reka abakunzi ba STV ko je ntabesha kandi ibyo navuze kari ukuri reka tumuvumbure cyane umuntu yambwiye kari hazi mumabare nimutuve mvuga cyane ndagwaye ni muduka ari ni imodoka ishaka kusimwe simbizi no nta modoka afise kwanza iyi modoka yawe napfuye ntiva no nga ishibaguye gute imodoka ari ni yuyu imodoka ari ni so ni byiza kuvugisha ukuri gusa nukuri fizi ori umwana mubi kandi uramara mazanya waranteranije n'abakunzi ba STV ariko si byiza David murabana vugisha ukuri uyu yagiye none ntakumva iba muri make akora akazi kiwe n'umwaradandaza bireka ndakubwira byajya amahera nabyo arayakotesha ugiye he genda buke urabe ko kimya STV every story matters. Yes, hello guys, welcome to STV. Speak meze neza, meze bon, meze fresh sana ndashima meze neza. So rero ndi kumwe na best yambwiye ngo tuze kuraba mu diaspora. Just asanzwe ngo aba hahandi twasanga umuhungu batogwa na best. Cyambuga ati reka tuze best bipi sasa. Safi man. Meze bon. Shwaje. Ndamutse akunze ba STV. Akunze ba STV. Hai, ndabakunda. Nubwo bamwe muntu. None best urisiko tutangaho ujya mu Davi. So sindi sire ko tumusanga ariko hari umutipe na telefone arambwira ati beste ebana ati ingo vraiment abamiri muze wa mutipe barero baricaranye na bari kumwe Dave bari kumwe na Fizo rero nanje naciye mvuga ati ingo tugende bana ko Fizo yamuhaririye ngo ntibabana ibiki byinshi ingo tugende tuvumbure yani numuvumbura rero habitse aho kamera aguma inyuma yacu we uri siri best je mugwaye sindimo nabyo kugwana ngereje ndafise ingufu zo kugwana po je mitwende tu nagufite kugwana fise ahubwo gusa shaka kwereka abakunzi ba STV ko je ntabesha kandi ibyo navuze kari ukuri reka tumuvumbure cyane umuntu yambwiye kari hazi nayo mpamvu wabonye na je niyo ari kwigara cyane ambwiye ngo bice ngo hajye nyine nakorera ngashinga imbere ya ndabona umuntu hejya nta muntu ubona ndasina ko ingo tugende ni wenyene abakunzi ba STV yo wamubonye Yesu we fiza gute sawa ego mucene ndeni gisimo cyo yiruka none ya sigisuma ya wabonye murahabutse Mbuto. hari indi nzira. Yego hari akayira kabandanya hari. Uyo yirutse mwari mwicaranye ninde? Umuntu yari ngaha Fizo. Yari umugenzi. N'umugenzi. N'umugenzi akweka tonye cyeyiro. Je sinzi ico atinye kwe. N'imodoka ari yo ngiye ayisize ngaha. Mumabare nimutuve mvuga cyane ndagwaye. N'imodoka ari yo ni. Imodoka ishaka kusimwe simbizi. Imodoka ya Diaspora. Imodoka yiruka ubwo sinzi icyo atinya Tani David kamera tango kubona ndi muri Canada je nkorera muri Canada niho nkorera ibikorwa vya misi yose ndakubonye ndavuga ati nashenge ngaha mu Burundi nzomurondera uri umusore mwiza ndabibona kandi n'amafaranga ndibaza urafise nkuko ugumo bivuga nyene sivyo genda vraiment utora nkundi mukobwa mungana je ndekana n'ubuzima bwanje shaka migo ubuzima shaka ngiraho nigejeje sivyo ubu unye urashobora kungana ngo nkora akakazi ndakanirindira umusheri wanje kuko nkubunye boss ajya agasanga duhagaze ngaha anye ubu natabani kateka franga za ku mwezi tuza kubi wawe mana yanje afisi imodoka kweli imodoka ari ni yiwi sema kweli mpenzi wangu uje umuntu yambaye yebo iko na gari nikinga imodoka ari ni gwiwe kandi ni umubwiye deja yiruka nabibonye ko ntiyari yatubonye ujya sigira mubwiye ahubwo sinzi ngene arungurutse ukacara babona cyariruka iyo kubera iki inzire cyatumye yiruka mu diaspora muzima kumufata oya nta mupolisi yaje kumufata ahubwo sinzi icyo yatinye sinzi yatinye ko yaciye yiruka kandi buri ati iruke oya nakubonye
ahubwo yarungurutse yararavye kwibarabara carababona niho yaciye yiruka wavuze yaje kuramutsa none teri inkuru nawe kuwaciye yiruka sinzi impamvu sinzi ko muba mufitaniye ideni nawe ko tege twakwaje umuntu witwa David yavuze ko atamuzi bo kiya gihe nyine navuze ko ntamuzi nibumva urazi ibintu by'abahungu ko takunda gusarishanya nyine bivaye n'ibintu sinzi byo mamuronderera byabaye ngombwa ko ndamwihakana akini umugenzi mugavuga ishuri no nta modoka afise kwanza iyi modoka yaranapfuye ntiva no ngaha ikibaguye gute iyi modoka ari ni yuyu iyi modoka ari ni so ni byiza kuvugisha ukuri gusa nukuri Fizi uri umwana mubi kandi uramaramazanya waranteranije n'abakunzi ba STV ariko si byiza David murabana uvugisha ukuri uyu yagiye none ntakumva Ego vraiment turabana kiyagiye nase kumusarisha bivaye n'ukuntu nyine urazi ibintu by'abakobwa ko bigurusha gusanga ni mu diaspora wo mu Marambya wo mu Nyabunyegeri w'Ingozi cyangwa mu Yinga basi wo mu Kigobe basi asumbwa na Nelly Kigobe mu miceri mu miceri asumbwa na Nelly ni mu diaspora wo mu ntoze mu Nyabugete Nyabugete warahazi si byiza basha bamuvugisha ukuri imodoka ari shaje vraiment arafise amafaranga kandi ameze basi vugisha ukuri basi vugisha ukuri Fizo uramuha indaro murabana cyangwa uramutunze ndamutunze kuko no mu diaspora amafaranga afise ni menshi sino na mu diaspora ushikira muri chambre tuvugishije ukuri yaje kundamutsa tureka ibintu by'abongo n'ibiki kandi tuko turashwana vraiment vugisha ukuri urakuze Fizo kandi diaspora kandi umuhaye indaro vugisha ukuri nta muntu agutwenga ahubwo barakuvuga ati waragize neza gutanga indaro umuhaye indaro bien sûr ndabizi je narakubwiye ko byose ndabizi kandi nakubwiye ati je nzo kwivumburira Fizo reka kuguma umuharirira je nzo kwivumburira kandi nzokomera ukuri ndagushira habona ce mbona kuruhuka ntimumubonye kavedetse none araninye jeyo nankubita antinyi none ko ndamuhaye indaro sindamuhaye indaro muri make urumva indaro vugisha ukuri none umuntu aje kukuramutsa bumuhaye indaro imyaka yose yabangahi wawe kesha bari ngaha no muduga wiwe nejo naho uzogaruka uzosanga imodoka ari ngaha ahuri wa musheri wawe mu diaspora ndamuvumbuye kwa Fizo noneho Fizo avuze ukuri ko amuhaye indaro ngo yaje kumutemberera mu gico nzamuhaye indaro nujya mupira yambaye ni wa Fizo jeje naho twoberana wewe jewe na wewe niba ndondagira bigende gute kurondenda gucane nikora atakani gucane hapa kukamera cyangwa best mututse kubera yakwanse wififi ya sinda mututse koranya se pa Canada please ni yarandiye ubona gute unyikundiye diaspora meze neza ndakubona shara uratagase basho no mu diaspora nyene diaspora njubona ndabibona sio mpamvu ndabivuze bagabo uvuge maki waswi kunima dolari hapo sinabyanse dolari baraguhanure sinabyanse ngumutazambabaza uri mu diaspora wabonye nafashe ukuguru kwanje ndahaguruka ndaza kwereka bangu wiki game mwasigaye mwigize ndasi muhenda abakobwa ngo muri aba diaspora abakobwa natwe muri iyi minsi twasanutse ku ba diaspora ngo mu diaspora papa sinaje kugukonda kandi sino nagukunda mu diaspora wewe hehe kwande wose ndakuzi wewe je ujya mu ndamuzi ni wabo ndahazi ariko hayera mdamu basavuka aha iwabo havre ni he yo munga vuka Nyabugete uyo ntiyo muvugira uyo tegerezwa basi Fizo mureka yemera fashwe nahani ari kuvyemera tutamwibonera je ndamubona ntimwamubonye bakuzi ba STV ntimwamubonye ingena vedetse yirusa none yambaye ni sandari ntiyazogeje sandari nizi wanje niza twenga twenga munsi gusa nibyo oya nibyo cyenda bitahura abakwafere barabesha abakwafere barabesha jeje ndamutaho bose ni Fizo abe yari yabesha iki yagiye gusa namusi ndagushimiye kuba uvugishije ukuri imbere nta kuri yavugishije yavuze ko ngo yaje kumuramutsa oya ntacyo nimba yaje kumuramutsa je cenza muhaye indaro nabyo azobyemera ariko kazima namaze kumwibonera kandi yambonye akiruka none yirutse kubera iki yari kugaha yiketse iki kandi Fizo kaba yambwiye namuzi niryo zina niryo yambere aryumvise muguno musara mwemeye kubera iki ndabifumiye muga ya vedetse ujya munsi naramwihakanye nyine bivanye n'ukuntu yari yambwiye amakode yiwanyu mufitaniye urumva mbaro haje mwashwa mwapfuye utugatse kandi amenera gafu bona ntacyo bapfirabwa nuko twababonye twapfuye nashimye gusa kuvugisha ukuri no munsi Trebye kandi urandyoheye cyane nije naho turi mu gice Pentecote Fizo none ajya mahera Daviho usanga afise mazambi ayakura he canke ariba
oya ntiyiba muri make akora akazi kiwe aradandaza kenshi Bireka ndakubwira ibyajya amahera nabyo arayakotesha none azosize gahama ya Haineri ajya nayamuhaye ariko ndazi fendofe kugira yari hefizo wowe uzoburambarira wowe ndiko ndakubwira nushake kunyemera ngo ubyumve je mvugisha ukuri David ntakotesha amafaranga kuko afite amafaranga yiwe kenshi abari Zambia abari hehe abayege kurangura ibintu nk'ivyo urumva Canada naho yamenye gute Canada umwana umwescro vraiment ya urumva umere award yo kubesha connexion hari afite ama connexion hari mitere siri mitere gusa ahungira nale wirimo umuhishije kunyemuka cobesha neza vraiment samuhishe kandi tuka urabizi abantu kenshi bakunda kujabuka cyane gose se ngo uravuga ivyabo cyane best ugiye he genda buke urabe ko kimya Natari oya sinzi impamvu igituma guma yiruka cyangwa ngira barafitaniye ikibazo cyangwa murafitaniye ikibazo sinzi nta ngorane mufitaniye none je ntiyari bwambwire twako turayaga ivy'iwacu nyene kuja aguma yemera ku makamera wo mu diaspora iki uzura muhanura wowe system urayizi ko atari imwe kacizo ngaho kabeshi iki hari umusazo wo kwiba ikintu azokwiba ahantu baze gufata wewe boje sindamenye ivyiwe jambwira yuko ari mu diaspora kenshi abari Zambia umva nawe arakubesha afite sindamenye ivyiwe neza sinzi ko ari ukuri cyangwa atari umva nawe ntumuzi musanzwe aje kundamutsa akaza n'imodoka ari yiwe ngaha ndamwakira nyene nk'umugenzi wakomeje ko imodoka ari yiwe imodoka ari yiwe na contact ni wayifise hamagaje yiba kujya afise imodoka urumva ko yirutse kumburengira bafitanye ikibazo nta kibazo nakimwe dufitaniye nayo kibazo dufitaniye nishi cyo kubesha enda yabesha abademu ndi muri diaspora navuye muri Canada mvuye kwiba mbege ifana kushe ni wawe mvuye niwiwe kandi je nzi ko narusizi nta naragera icyo nico kibazo dufitaniye sinkunda best ngo aramuzi cyane bien sûr niyo mpamvu ajya nabwo afizi wowe ushaka kuvugisha ukuri je ndazi umwanya n'umwanya je nzo muvumburira hanyene none ntibibaye nawe abonye ngiye hari amukwiruka amenga bashomenya afitiye ideni ngira yarati ni bamwe baje kumwishyuza ngira ngo nta madeni ajya ujya nta madeni ajya afite amafaranga yiwe we higazi $10 azozira hamara Haineri hari amahera Haineri habwo ajya amahera ari natamujara mugasho canke fizo nimutamubona yazimiye abure burundu nimwasoro ko muranga kuri kamera sinibaza fizo ndazi kiganiro uzokibona je ndakumara marije imbere ya Steve ndakeneye kuri kamera bakubone kandi baragukumbuye vraiment jabo ndi mukumurondera Diaspora David hajyu sanatara passport afise sanatana ese pass afise ukashobora kumushigikira oya je ndamushigikira kubivaye n'ibintu mu mateka mbona akora kumushigikira urya wowe muhindaro gusa yibereho ariko umunsi yagukwegeye wewe niyo sara wabaze nabayitwaye basi nijya nzu yiwawe uzosanga yagiye mu kadasi me gusa wifata nyene nk'uko umuhaye indaro muguzura mubaza amatohoza mbe ayo mafaranga uza guhendesha bakobwa uyakura he kuko umunsi umwe azobesha ko n'inzu ari wiwe kuko umunsi wawe kuko ntibikase rega ari umunsi azogenda gufata ibintu iyo saro yawe hari ibikoresho bishika nka 100 birarenga 100 wewe saro wo kuguruza saro ya 100 sawa hari umunsi azogenda yiba ibintu baze gufata iyo saro avuga ko ari yiwe mbega usafize icyo no muhanura pana bijya bintu byo kushira mu basore fizo ngo urumva ngo kora ngari umugenzi wanje ngo niyo mpamvu namuvugiye punguza karindi kuko wowe bizohava usanga byagukomereye inzu yawe uzosanga muri kadasi uzoja gupanga nawe cyangwa uje gusaba indaro kandi ari ufite inzu yiwawe niyo ndakubwiye ngiye kumubaza neza numva ibya apana kumubwora bizi ntabyo nzi neza no gasha aje kundamutsa tukaganira iby'iwacu by'amabisi abahungu mubikiranira amabanga icyo mbonye ndabonye Steve iyi modoka byose best mubonye murabonye imodoka si ya nani si ya David angalia cameraman ya David mwaba muvuga ko ariyo yatiye none iyi modoka daje ho niri ni wanyu iri kuri proti nta parking ifise yaciye barayihagarika ngaho imodoka imaze imyaka aha itanava ngaha je aha namanda haje niwagaruka ku mugoroba ukayisanga ngaha ukimenya ko atari yiwiwe reka imodoka kubera ego ni yiwiwe yarabikunda tuca tugaruka icyo abakunzi ba Steve cyo mubonye murabonye je ndagiye kanje ndakarangije karaga kinoneri wibonere hendwa n'aba diaspora bademu hendwa na diaspora ejo nimuzaza ngo tujane kwa best ngaje kudukontororera ngo kuturabira ndabangarira muzuri sawa mama urakoze ubahwe no
gutanga indaro n'abandi uzurabaha indaro ubasugumira uba hari umunsi bazoshira muri kada Fizo si byiza muga kudura guhishurira ikinyoma si byiza turavugisha ukuri ko ari umunsi bizogukwegera urumva kubera uwo ari umugenzi nkaba ndamuzi neza ndazi icyambere si umusuma si umuki icyo nzi ndamuzi umubeshya kuba abesha abakobwa arashobora kuba abahendera hiyo ariko ngaha je ntavyo nzi aje ngaha mbona ari serious sana mba ntavyo uzi wewe ntavyo uzi byo kubesha abakobwa hiyo je tuko turayaga tunaongea vya kwetu vya kudanganya banamuke misi yu birumvikana gusa uzo kucara hasi umubaze neza nyimba for sure bababesha kuba mu diaspora si mu diaspora ariko usanga yarahunze wowe ugasanga yateye amada abakobwa ntawo bimenya byose birashoboka rero apana kuca umuhishirira ngo urumva ngo ibiki n'ibiki kuko hajya hari igihe umuntu azogura amatohoza ari sure neza ko ahari kwa David ko ariko yavuze ko ari iby'iwiwe ukasanga ari ibyo urahombeyemwo n'abagenzi barashobora kuza nyine baje nko kumufata ntazi amanyanga ashobora gukorera hariya usanga baramufashe cyangwa bakaza nganye nkuko nyine bavuga ko ari iwiwe ariko niyo wanje si iwiwe niyo wanje aje ngaha baje kundamutsa kameme niyo modoka niguye bya vrai imodoka ari niwe yaje yizanye no munsi ariko yambwiye ko ari iwiwe yaje yizanye tuzobitoza neza so reka ndagushimire wakoze bayire sawa murakoze so abakunzi ba STV ukuri kuko kuraza bamwe ngafite imodoka iki n'ibiki ngaje sindisho neza menda bakunda gose imana bamezagire vyatari STV, every story matters.